Evo zbog čega svi pričaju o ovome. Iznenadne vesti o sinu Miljane Kulić. Nacija u suzama zbog objavljenih informacija. Marija sve potvrdila. Evo šta se tačno sve dešava u Nišu. Željko Kulić, sin Miljane Kulić i Ivana Marinkovića, proslavio 8. rođendan. Tim povodom organizovano je porodično slavje, a najradosniji trenuci podelila je njegova baba Marija Kulić na Instagramu. Marija je na Instagramu profilu objavila fotografiju na kojoj mali Željko s osmehom duva svećice na rođendanskoj torti, opkružen najbližima. Ponosna baka nije krila emocije, pa je ovaj poseban trenutak podelila s pratiocima koji su u komentari poželjeli sve najbolje čestitke za slaveniku. Podsjetimo, Miljana Kulić dobila je sina Željka s Ivanom Marinković, koji je tada već imao ćerku Lenu iz braka s pevačicom Gocom Tržan. Marija Kulić, Željkova baba, ispričala je da je njen unuk saznao da ima sestru, ali da nema potrebe da se njih dvoje upoznaju. Sve što je Goca rekla kod Boki 13 u emisiji, sve se slažem s njom. Ja sam majka, imam 3 ćerke. Potpuno podržavam njen način razmišljanja. Ivan je mogao da napravi dete i Aleksandri Tetovki, i Sari, i svako drugo ženi. Pa šta bi ona da trebalo svi da se vole i svi da budu zajedno, da se upoznaju i da šire poznanstvo, da bi mi bili velika familija. Muškarac može da ide od grada do grad, da pravi decu, to ne mora da znači da ta deca treba da se poznaju, rekla je Marija i dodala. Lena je imala 12 godina kad je Ivan i Miljana bili u reality. Treba da se razmisli šta se radi kad su deca u pubertetu s druge strane, pa ni Željko nije tražio da se rodi. Lena i Željko nisu ništa krivi, ali slažem se s Gocom da nema potrebe da se upoznaju. Velika je razlika u godinama, niti žive pak u istom gradu. Da je manja razlika, pa čisto da se zna da su u krvnoj srodstvu.